pagi minum teh tarik, makan roti cicah kari. Ilmu hari ini kita tarik, insya-Allah rezeki makin berseri. You will learn to enhance your knowledge untuk social media juga. Macam mana to go all out in this space because that is the future. Selamat pagi Prudential BSN Takaful. Kita adalah business owner yang memberi nilai kebaikan kepada pelanggan. Succeed in whatever you want to do dalam life you, lupakan work-life balance. Adab berguru, niat belajar, kalau betul, senang je you buat jadi. Alhamdulillah, this is the second time saya qualify untuk Q2 PACE Conference. InsyaAllah segala usaha kita dan keikhlasan kita pasti akan membuahkan hasil. So I hope you guys boleh come and join us. Untuk quarter 3 yang mana belum dapat, please push yourself. Jangan berhenti berekrut sehingga anda berjaya dan kaya raya. Ingin memastikan setiap yang kita berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh dimanfaatkan dan terus boleh diaplikasi. Selamat berjaya ke semua and be the pace setter and we'll see you in Q3 conference. Thank you very much. Prudential One Club. Oh yes. With that, thank you so much.